It's a bot lobby. Yeah, Bot lobby, yeah. Tu máme nejaké reže. Tu už sú veľké kriky. Á, ty kokot! Ty buzerán skurvený, doma je na stredo. Igen. Kurva, ne, bot lobby. Jau, ty kokot! On má vysoký ping, keď ma píkne, tak má sekundový delay. De még kettőt tőlük a fejében. Nekem könnyű, hogy ilyen megijedsz a napba. Strašnú bombu som mu dal. No meg chytil za ruku a ťahal cez celú arénu. Hajkapa gang. Hajkapa gang. Mythical Pool, starý ujo, ktorý ma minule hejtil za pištol s adaptérom a dneska má pištol s adaptérom. To ti musí vážne jebať. Však do ti si ho dám tuto. Do safe pocketu? Do safe pocketu som si ho dal. I got the goop in my safe pocket. When the edibles hit different. Never tried edibles. Kettő. Teda. Bro, it's a bot lobby. Yeah, Bot lobby. yeah. Kurwa, ne, bot lobby. Tu máme nejaké reže. Typ. Tu už sú veľké kriky. Á, ty kokot! Ty buzerán skurvený, doma je na stredo. God damn. Very big. Úristen, very big. Nagyon very volt. Bedugta azt az orrom, hogy jött ki. Bro, you know now we're gonna trigger the old timer. Igen. Ale kokodujo, vážne som dostal, keď už mám zvyhnutú ruku, to ozaj?
Nesiem dobré správy z nepriateľov respawnu, všetkých som dojebal. Out. Mŕtvo. Mega. Hit. Čo mám byť? Ja si už proste nedokážem pomôcť, mňa tak strašne irituje tento človek a hlavne teraz to proste, čo si spravil? Hlavne si vždy múdry ako rádio a teraz toto spravíš, to čo je do piči. Kamo, vieš čo je ten zájmasku, ako má Vlado? No? On má vysoký ping, on keď ma píkne, tak má sekundový delay. Oh! Woo! Hit? Ten kde kempil, more, jaký patkáň? Dobre, tento píka. Dostal. Pravo som dal. Druhý out som dal. Make it. Strašnú bombu som mu dal. Lejjebb nem tudsz célozni? Tessék? Lejjebb nem tudsz célozni. Még Bocsi. gyakorlag félre kell lőnötök. Bocs, nem akartam, nem direkt csinálom. Nincs egy egész a lakos, akkor... Csak általában feljel jön ki előttem valaki. Hát de akkor is lelövök. It just makes no fucking sense. I mean, it's just bullshit. De még kell szétszólni a fejémet, hát tiszta szétfajol lőttek pofával. Érted az összefüggés? Nekem Igen. könnyű vagy ilyen szalmazba, de én nem olyan szalmazkot hordom, mert nem tudok hol hordani. What? Értettük egymást? Ne fejlődőjetek. Van egész alakos bazzeg, hát 2 méterre lőjük egymást. I forbid you to take another step down these stairs! Okay. Zase sa nasral starý kokot. Že som ostal do hlavy a že mne je to ľahké, keď mám takúto masku. To je kokot. To je nemilo. A teraz nech mi niekto skúsi vysvetliť, že jakým spôsobom rozmýšľajú títo ľudia, keďže máš čelo jak pristávacia dráha na Boeing a proste si nedáš žiadnu ochranu. Potom sa čuduješ, že dostaneš bombu. Na to tam začneš plakať jak soplavé decko napriek tomu, že si dospelý chlap. Ak nie si ochotný zainvestovať 20 až 30 eur na ochranu svojej vlastnej hlavy, tak prosím ťa, neotváraj si ústa, pretože za všetky svoje problémy si môžeš len ty sám. Tak si dám príľbu, keď chcem ísť na to bečko, ne? A nechcem dostať do čela. On, že má pištol s adaptérom, more. Debil. Ty dole! Hit. Hit. Ja, ty kokot. Bro, what is this t-shirt? Is it 30 degrees?
Yeah, for me. You enjoy the pain. Hit. Oni si strážia vlastne respawn kam. Hit. And what happened exactly? How did he grab him? Toho, čo je tu s nami, no ho chytil za ruku a ťahal cez celú arénu. No však to som ja videl. Let's go. Dobre, ale oni sú strašní šiťáci, však strážili respawn celý deň, more. Obidve hry, ani sa nečudujem, že má nervy. Vieš, ako sú tí one v Anglicku, čo strážia kráľovnú takto pred bránou, tak oni stále žili na respawne, more. Takže ešte krátke vysvetlenie k tomu, že čo sa vlastne stalo. Tento chalan, ktorý tam bol vlastne s nami dneska, tak si pomýlil prekážky v blízkosti nepriateľov respawnu za hraciu plochu a dostrelal tohto nahnevaného hráča, ktorý už bol trigernutý aj predtým, pretože dosť prehrávali. A týmto si zaslúžil jedno príjemné full auto a ešte aj ťahanie von cez celú arénu. Takže ponaučenie z tohto videa, keď prehrávaš a máš nervy, tak radšej prestaň hrať, než aby si kazil deň ostatným airsofťákom. Lenyomtátok őket elég erőteljesen, egy idő után ezt valaki nem bírja, valaki bírja. Ez ilyen egyszerű. Neki nem volt igaza főként ebbe, neki is elmondtam ott ki, mert kimaradtam. Játszani jött mindenki, nem az, hogy elbasszik a napot. Aztán még egyszer kirángat, én is kirángatom őt. Tetszem, milyen full autót kaptam, meg se éreztem. Tiszta Amerika.